파샬 허르쿠투고 삭사이정 거덕 설거티가 무국 거럭사 꺽도머 샤만가 허르쿠투고 살당 설봉 암스니 나시눅 리양 누쿵니 케시케르 노키텐게이 꺽방레바리 तिनी फंगो नुखा मांकथि लरलाइखे लगलगिनो मांकथि कारिबो अमरपुर बखास्ते शाखामनगो तुबलाइबानि फियाबा बारचाव तंग शाकनाइजरक थिका हिनै सावरिखा कक्तमा मानकिनो थांगसयका अमरपुर बीर मन्जुथानि नाइम थाग्रक ताबुक मांकथि पुसमदम खाइजानि बगै अमरपुर बखास्ते शाखामनगो तनिजाखा फियाबा तामनि बगै अबागे शाखासुं थैजानि नाका कक्तमा सिमास जरा ताबुक सिराय सिरायनियाखो बुलाइमाने ओ बिबिसनि थांवे सिनि थांथारक खायो आगोनो बारता एकता संखे खायो होइदि दंबाय खाओ बुनो तकनाय ब्लक दे थाम थैखा सिया बारता एकता संखे কি ব্যাপার নিয়ে ফাঁসি দিয়েছে কইতে পারেননি কি ব্যাপার নিয়ে ফাঁসি দিয়েছে কইতে পারেননি আপনারা বুলাইयो हाय बुनाय सियाता मं बुलाइयो बिबिसं नो थांवे हाय थैदोंबाय खा বাড়ি কোন জায়গা তাই না बारियाव कमाइथे নাম কি জানেননি नाम तो नसिरो হ্যাঁ नसिरो हमारे किसी नाम হ্যাঁ नसिरो लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा काइसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंनो कतर परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography honors. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year kalayo bebak mane जों जे college ka tal phaimani teacher sung onek guide khaika kata mani phrangjakha jemon जों public din srungo baikai ungo student ngo interact khainani gai class of baikai जों dolog bai cooperate khai tongnani above the education college ngo kamo mani phrungu tak nang na di modern technology ro phaitong AI rongni amrong phrungjago te sin internet rongni bo kahamno exam ro kaham cholibo phrungma ro kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jungno jani jung mungsung mayang tongai sungkai teacher rok personally jungno phrungo engke jungno jani suppose jung tabo kuno mungsa problem kulai tongkha engke teacher rok belai no jungno kaham kai bojogo that bo lamate bidike thanai jung lama hamya kulai tongkha borokno jungno tuna nayo kaham lamao jungno mushroom plantation rok phrungo ungko khongkaima rok phrungo plantation of plants and other than that computer skill rok phrungjago because modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sung brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn to and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. हाइके लेरेवै तिनी न फाइदि निनी आनी जोदनी कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875